केंद्राच्या सागरमाला प्रकल्पाच्या रिपोर्टात वास्को 40 मिलियन टन कोळसा हाताळपाचो प्रस्ताव आसा हे काँग्रेसीन प्रुडंटाचे डिबेटीत दाखयतकच खवदळ पडलो। कोळशाच्या विशयाचेर ही डिबेट दवरिल्ली। केंद्राच्या अहवालांत तशें आसलें तरी राज्य सरकार आनी कोळसा हाताळपाक एमपीटीक दिवचो ना अशी भूमिका बीजेपीन घेतली। विस्तार आनी अर्थकारणाच्या नांवान पोल्युशन जाता जाल्यार बरोबर न्ही म्हूण उद्देजक नितीन कुंकळकार उलयलो। गोवा अगेन्स्ट कोल म्हणटा वास्को कोळसोच नाका। सध्या अमोनिया आनी फ्युएलाचे कुशीक कोळसो हाताळटात हो टायम बॉम्ब। Why is that port? Is it adding value to the local economy? Is it really required, or you are used as a hub? See, is it a national requirement where Goa is a compulsory hub, or it can be taken somewhere else? So we need to study from that perspective. If Goa has derived economic benefits out of it substantially, then government has to allow. Second question is whether you should allow at the cost of pollution. No. Okay. Environmental issue पळय. Okay. थंय ग्रांद आयलंडा कडेन कोरल्स मेवल्या 2 वर्सां जाली। सगळ्यान व्हडली ग्रेस्काय आमची। ओके। चिखले तुम्ही जाणा कितले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आहा तो। थंय विंडो पेन ऑयस्टर्स जाता। आम्ही रोयना ते नेचरूच आमकां निसर्गूच दिता। ओके। ह्या सायडीन आमचे वेस्टर्न घाट्स आहा। कळ्ळें न्हू? आमची न्हंय आहा, आमचो लायव्हलीहूड नुस्त्याचो धंदो आहा। कळ्ळें? बिसायड्स दॅट जंय पळय आयज एमपीटी पळय कोल स्टॅक करता न्हू थंय तेजी कोला सायडीन अमोनियाची 5000 किलो लिटर टँक आहा। 5000 अमोनिया टँक। ओके। 500 मिटरा भितर 500 पासून 200 मिटरा भितर थंय 1075 किलो लिटर्स फ्युएल स्टोर केल्ले आहा। तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो तो आमकां खबर आहा। आमी तेजेर बोलयला देखून कितें म्हणला आमी कोल पोल्युशना उलयना आमकां कोलूच थंय नाका बिकॉज दिस इज अ थ्रेट। तुम्ही म्हणतात द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ युअर एरिया इज ओव्हर। ना कॅरिंग कॅपॅसिटी इज डिफरंट। हांव तुका सायटींग सांगता सायटींग द सायटींग ऑफ कोल बिकॉज कोल इज कंबस्टिबल। करेक्ट। कळ्ळें न्हू? तूं तो बिस्ट ओपन दवर आमी पळयलें न्हू कित्याक आमी थंयचे हांव थंय मुडांतलो आनी आमी भुरग्याक सदां इस्कॉलाक व्हरता आनी हाडटा तेन्ना कोल गरमे दिसांनी तेतूंतलें धुंवर भायर सरता। दोळ्यांनी दिसता तुका ओ धुंवर खंय दिसता खंय भायर सरता फ्युएल टँकेच्या सायडीन फ्युएल टँक इट्स अ टिकिंग टायम बॉम्ब। कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ पोर्ट्स गव्हर्नमेंट लँड एक्वायर करता पोर्टाक दिता आणि सांगता हांगा वाचता हांव I shall be grateful if you could look into the matter personally and get the agreement for transfer of land in question to MPT executed without insisting upon furnishing said undertaking. म्हणजे कितें बेगीन करा कॉर्पोरेटेशन करूया आणि 2012च्या पयलीं या कोल हबाचो विषय नाशिल्लो। वो कोल हबाचो विषय निर्माण जाला जल्माक घाला बीजेपी एकूच पळय हांव पेपरावयल्यान उलयतां ताका जर कितें काउंटर करचें आसत पेपरावयल्यान कर। वाऱ्यार पॉलिटिशियन आशिल्ल्या कारणान आमी वाऱ्यान उलोवचें न्ही। लेट अस टॉक ऑन मेरिट्स। सागरमाला मास्टर प्लॅन जो एमपीटीच्या संदर्भात आसा ताजे कोल प्रोजेक्शन ताणी कुकिंग कोलाचे प्रोजेक्शन 2035चे 40 मेट्रिक मिलियन टन्साचे पर एनमाचेर दवरला। आता म्हाका सांग जो डस्ट आसता कोलाचो त्या कोलाच्या डस्टाक ताजी स्ट्रेंथ म्हणजे ताजे जे हे आसता ते 12 मायक्रॉन 10 ते 12 मायक्रॉन म्हणसर आसता। यू नो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट सॉर्ट ऑफ movement and handling of coal 40 million metric tons. Okay, this is as per your document. Yeah, दोन मुद्दे no आमचे 4 एमएलए जे मार्मागोवाचे आसा they have opposed all these things. तांचे सगळ्यांचे हे ऐकून आमच्या मुख्यमंत्र्यान 20 ऑगस्टाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक लेटर सुद्धा बरयल्ले आहा की आमकां फर्दर एक्सपान्शन नाका। जेन्ना लोकांक थंयच्या ते नाका आशिल्ले तेन्ना कितें स्टेप्स फुडें घेवपाक जाय पॉल्युशन कमी करपा खातीर। इवन हे हँडलिंग आतां आनीक वाडयचे न्ही म्हणून चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी रिटर्न टू द सेंटर आणि yesterday my question is very pointed. No, I'm not doubting intention of chief minister. No, let me make my point. Yesterday also he has said it on record की पुढे आणि further expansion. So you are telling me, let me get it in a clear perspective. Although your central government is saying that they will handle coal to the ton of 40 million metric ton there, you are not going to allow it. Goinkaran and statement. No, I am making
give a statement. कसलो लोकांक तुझे केंद्र let me just सरकार- finish. I didn't interrupt you when you were Yeah, talking. okay, yeah. लोकांक जे त्रास जातले हय. ते आमी कशेच सोंसचे ना. दिवचे ना. ना दिवचे ना. Okay. This is what you Let us want be to very make a point. clear. शाहरुख खान, कॅटरीना कैफ, शाहिद कपूर इफीचे उक्तावण सुवाळ्यांत येतले म्हणून निश्चित जाला. ESGचो व्हायस चेअरमॅन राजेंद्र तालकान मिडिया मुखार जाहीर केलें. आतां मेरेन खंय इफी खातीर 7,000 वयर डेलिगेट्स रेजिस्टर जाल्यात. ESGन आपलो बायोस्कोप विलेजीचो प्लान ब्रेस्तारा डिक्लेअर केलो. ह्या इफींत 200 वयर फिल्म स्क्रीन जावपाची आसात. IFFI Next Gen at Bioscope Village. It will be declared open on 21st November at 6 p.m. by renowned actress Shraddha Kapoor. Even she will be felicitated by at the hands of some guests as a youth icon of Next Gen. Then we have many celebrities attending that bioscope because we have a katta there where there will be interviews, and till today the artists who has confirmed are Nana Patekar, Sai Tamankar, Sonali Kulkarni, Mrunal Kulkarni, Dilip Prabhalkar, Sachin Khedekar, Sushant Singh Rajput, and many more are going to come. 26th evening we are going to screen Dhoni film for all the school children, and then Sushant Singh Rajput will be there to interact with all the children. As far as the IFFI part, we have cross registration of around 7,000 plus. Now we are 7,159 something. Confirmation of Shahrukh Khan, who will declare this festival open on 20th. We have confirmation from Katrina Kaif and Shahid Kapoor. Still many celebrities are going to attend this film festival on the opening day and the rest of the festival. Today there will be screening at Margao and Vasco. We are working on the schedule. So that schedule also will be given to you on Saturday. Kunchaka. Beyond the Cloud is the opening cinema which has been already announced. Okay, that will be shown at Kala Academy as well as in 2 INOX theatre. Okay, and the closing film is also Thinking of Him will be screened at Kala Academy, and we are trying to get more shows which will be screened in the INOX again. पणजे पोलिसांनी बायोमेट्रिक क्रिमिनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालू केल्या. आता पोलीस गुन्यांवकारांचो प्रोफायल तयार करून स्टोर करतले. आरोपींचे फिंगरप्रिंट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, घरचो पत्तो, मोबायल नंबर अश्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली ह्या सिस्टमीत रजिस्टर करतले. गोंयांत ही सिस्टम पयलेच खेप इन्स्टॉल केल्या. This would be called a digitalization of Panjim police station records, basically of crime photographs and fingerprints. As regards digital fingerprinting, at any point of time, at any point of time, if you want to see the records of the person arrested, you could just put his fingerprints on the machine and you could get his full profile of his past. So I congratulate Panjim Police Station for the initiative, and I also hope that in other police stations we will be able to replicate similar initiatives, and in fact we can also integrate the various police stations in Goa in the coming course of time, so that with regard to the data regarding criminals, we have a connectivity and easy interchange of profiles of criminals. So that will save a lot of time, and that will also render any attempt by a person who is actually a criminal of a police station and who poses to be innocent in any other police station in Goa. खंयतरी डिजिटायजेशन, खंयतरी एक्सेस कंट्रोल, ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचे खंयतरी सँक्टिटी दवरपाक जाय, रिकॉर्ड सारके आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता जर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इफ दे कॅन गेट एट द सम विदीन फ्यू सेकंड्स, तांकां खुबशी मदत जातली. डेफिनेटली this pilot project जो तांणी हातान घेतला will go a long way to make our police station more smart, and I think if we can take this at a state level, then definitely सगळी जर कनेक्ट करत जाल्यार वर्किंग कोऑर्डिनेशन येतलें. घेऊ एक ब्रेक.